Kaldom kacengan kalbing long kilang ada doan jasme per Robinro vlogs YouTube channel fan ningkang sam bang pu bang video ana fan stami isi birta kami pachini jido lasi kado kawe kalbing long arat ke doan kidu kelak arat doan fan kalbirong sara me pen sorkar along alang litum jingki ci thandam pen alang litum isi skim wan lo la bang ke skim bang mana skim budam nang kokpo kidu kelak fan longle apota akejoi pen kipiji polam do lasi sarkoro office nale tum ci humri da migra details na तुम्हारा चेक ना मिगन ला पेन केना तुम akejoi pen nale tum pota bona iglong po lasi kado ka belam rongasar mi pen secretary ake hai mate mai phualang li keneng je ponalam lasi kado ka bisame aldui khatang te nanutum apen serik no Longle kelangan kosong si leboma ala rangso athang alam pam nile saso mai ko han apo chahagre ko lasi Karbi yang lope si government kira labangso asar by non autonomous council di papas eso laso se papas eso ele to itu ber Karbi itu ber ada hal labangso longle kosong si di pam itu mana kosong si patagal mana hala bangso Avar sai kayo ujiapan council se papas eso lasi longri din dipido itu revenue sarul 30,000 suri thokbe ba depo settlement a proposal idun lombo dongka revenue sarul 30,000 reform settlement proposal idun lombo Boloni revenue sarul 25,000 reform settlement proposal idun lombo Siluluja revenue sarul 15,000 form settlement proposal idun lombo lasi lason halo council se papas no lasi labangso along tayo ito hidup le ele tu ke kangwa phai khali lasi labangso along ne kosong se itu vifam itu no ima kosong se patra kan kelong ma labangso bagi itu cerokto alat tin atau tin sa masa non ke bomalong lita labangso long li patta galong na labangso bagi itu lekhan rakhan se Chini lo lasi laso patta galong ya patta la Asar pun halo kada India ke cikak amon do la kapre ko lapo bitilang sofen bo dentero na langte ka mana bang lain amon do mo rikso saka bamaro ko lokso rohan parawan amon do ke dili lagi kosong mondol sikso areas di Purima labang itu cerok sopen mondol ha tinggi nangko lape revenue bisa songkang nangko lape laso apakah kelong dia barang ini tuh mondol ber citong weng lape revenue officer saso ba mondol citong weng nangko laso frang nang itu jong si komanita bulunita Chini pilang jong te nilito rongasar to ha nang citong la bifam kelong ya ba nasi ko citan na nilila anhan se